Menteri ketenat kakot kakya ke jelam Meghalaya ba awailat mekishla haka kalai trek kula lengkot arhajar arpunrio. Oleh pensyai bagi jenis lemen siu tulap ikinas baterai haka kam kontraktual. Benamar ka samoi terikam jaki kelakut. Habakran ikilat patai kubor menteri uloong bah kapor batung kam kontrak ikinas peserkar kelak kedu lupai ka samoi bagi deban traya kakam. Kumta ketenat kakot kakya kahap ban pak jing terwa da kawe ketenat planning bat finance ban mang tengka ban siu tulap. Oleh itu bagi dan hapo saus pangut kinas ki baterai kontrak ibang pada ak tulap jong menai nai wieng bat nopra arhajar arpusan bat ukla lengkot arhajar arpunrio. Kajing terwa pisah mentah kelepoi sya ketenat latengka ban menjor gamang tengka bat apo nu benahi kepisah kan poi ban siono yakinas ki baterai kontrak. Haga last time por pini apoi nya ki nomar galak bu la don ka timeline. Te mentah nomar kalak kut ketu ke mentah nyidang simpor kandiat ban penbej ya ketu ban re appropriate biang ke sesi. Te mentah kalak ya within this January itself kalak yo. Kasu delay kandiat ba nomar kalak kut tengi ham pak biang pak proposal biang da kawai ke saka planning finance kuta terter ke ban yo approval. Butuh simpor ni Em simpor so. That is January itself kan kalak be nomar kalak mentah kalak don pada finance setang ban pledge sanction. Dia kata amde ong berbeli tapi amde bong berbeli nomar nila sio tho hi kene ka kam is an ongoing process. Amde tangkan ni in the past also nomar mi sio tho ba ka health department is very different from other department. Amde kum ki kam it deal with life and death of the people. Kena kata mi sio tho hoi kan sadon kedon ka delay slight delay ka office work. Tengin namla ban ong ban pensenge ye ka yu. Kum no kin ong yo kan ye kin nos ba em nomar ka bempoi ayu ten nai ban tre. Kidon kumba kumta si aspa papoka plus bat sekitu ki ayu kumta si lai duna saus pa